In die nuus vanaand, hoewel skole in die Wes-Kaap van môre af weer oop is verskeie paaie steeds gesluit en dorpe afgesny na die onlangse giere weer. Nog meer mense in Suid-Afrika werkloos in die eerste kwartaal van die jaar. En die Proteas vroue snelbouler, Shabnem Ismail, is weer beskikbaar vir internasionale cricketwedstryde. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die provinsiale onderwysdepartement in die Wes-Kaap sê leerdlinge kan weer môre aanmeld nadat skole vandag gesluit was weens die giere weer. Skole wat weens infrastruktuurskade of toeganklikheid gesluit is, moet op individuele basis aansoek doen as hulle deure nie môre kan open nie. Verskeie paaie en bergpasse bly gesluit en sommige gebiede, insluitend Citrusdal, is afgesny weens oorstromings en ontoeganklike paaie. Reddingsoperasies duur voort in vloedgeteisterde gebiede reg oor die provinsie na dae van stormsterkwind en stortreën. Ontoeganklike passe soos die Mitchells Pas tussen Ceres en Wolseley en die sluiting van die N1 snelweg belemmer noodlenings en reddingspogings. Helikopters gaan ingespan word om diegene te bereik wat steeds afgesny is. Ons grootste uitdagings op hierdie stadium is op die Weskus, veral die Citrusdal area wat afgesny is. Ons het reddingsspanne daar, ons het hulp gekry ook van die weermagduikers en die polisie watereenheid. Ons probeer om daar in te kom. Ons kan nie invlieg nie as gevolg van die weer, maar ons wil kommunikasie daar opstel en dan kyk hoe kan ons inkom om die mense by die mense uit te kom. Ons het oornag 'n baie groot reddingsoperasie in Wolseley gehad waar 'n groot getal mense gered is in die vroeë ure van vanoggend. En 'n ander groot uitdaging is die N1 wat toe is en wat hele rukkie nog dink ons sal toe wees. Dit belemmer ons beweging van ons noodvoertuie en van die hulp wat ons moet gaan aanbied vir die mense wat op hierdie stadium geaffekteer is. Die Retoetskloofpas, Huguenot Tunnel en Beinskloofpas is gesluit. In Kaapstad is verskeie informele nedersettings steeds onder water. Gemeenskapsleiers in Umzamo en Strand sê dat is nie eers 'n gemeenskapsaal beskikbaar om persone wat dakloos gelaat is te huisves nie. Relocation, that's the only way. Because what is going to happen now, we're going to ask them to organize a milling that they normally do and a sale to give the people of the area, but those things are not assisting the area. Each and every year we're having the same situation. So the only thing that they can do for these people is to relocate them to other area, that's all. Die giere weer sal na verwagting môre begin opklaar. From Wednesday afternoon into the evening, we are expecting the rainfall to start to clear out, and then from Thursday until Sunday we are expecting mainly partly cloudy to fine conditions. Die humanitaire hulporganisasie Gift of the Givers staan duisende mense by wat geraak word, maar sukkel ook om diegene te bereik waar paaie ontoeganklik is. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Grondwetkenners en regsontleeders het verskillende menings oor die gevolge wat president Cyril Ramaphosa se besluit sal hê om die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel op hersiening te neem. Kenners wonder veral oor die impak wat dit sal hê op die werksaamhede van die nasionale vergadering se komitee wat die moontlikheid moet ondersoek om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die president het gisteraand sy voorneme bekend gemaak om die verslag op hersiening te neem, aangesien hy nie saamstem met die bevindinge en redenasieproses wat tot die bevindinge gelei het nie. Dit word aanvaar dat die proses sal voortgaan om die komitee saam te stel wat moet bepaal of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. The principle of separation of powers is that the Constitution has acted instructing the National Assembly to act in terms of the Constitution. It cannot be stopped by the executive, represented by the President, from doing its duties. The review application can run concurrently with Parliament's impeachment process because the High Court does not have the power to interdict or halt the Assembly from proceeding with its inquiry until the review is completed. That is because the High Court cannot interfere with the Constitutional Court order.
Ander ontleeders meen weer 'n regstryd sal die proses vertraag. The president mentioned that this will be done expeditiously. That is relative because there are a lot of processes that needs to be followed to get to a point where we say that the report has been set aside or the application for review has succeeded or not succeeded. And there may be appeals regarding the outcome, whichever outcome that comes out of court as a result of the application to set aside the report. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die parlement opdrag gegee om die komitee saam te stel om die konstitusionele hof se beslissing tot uitvoering te bring. Volgens getuienis voor die Madlanga-kommissie het die verkeersbeampte Samuel Mashaba en administratiewe lid van die polisie, adjutant-offisier Marumo Magane, op die Eriton Scania dwelmfonds in Julie 2021 toegeslaan om die kokaine vir duistere motiewe te bekom. Die inligting wat na vore gekom het tydens Magane se pogings om homself te verontskuldig, het die teenoorgestelde effek gehad. Magane se getuienis het laat blyk dat hy en Mashaba versuim het om protokol te volg, nagelaat het om die regte owerhede na die misdaadtoneel uit te roep en nie oor die vaardighede beskik het om 'n dwelmfonds te hanteer nie. You were clueless and you knew that you were clueless. That's correct, Mashaba was clueless and you must have known that he too was clueless. Correct? Correct, Commissioner. What on earth were you doing handling any of the objects there, the container and the contents? What on earth were you doing? Commissioner, we were innocently trying to process this. Magane het homself in 'n hoek geverf met 'n teksboodskap wat wys dat iemand geweet het van die kokaine en waar dit was. This is the phone that I was using during my arrest. Even today I'm still using the same. You know we can retrieve. The one time view. Yes. Yeah, so it happened. Let's leave it there. Die kommissie het sy eie afleidings gemaak oor die werklike rede vir die dwelmklopjag. What it indicates, I want to suggest to you, what it indicates is there was no good intentions on your part to get these drugs to be properly dealt with as prescribed by the law. In fact, you had ulterior motives about putting them in that van and you were going to take them where they would not be accounted for. Die ondersoek duur voort. Die Keniaanse president William Ruto sê Afrika het die vermoë om finansiëel onafhanklik te wees. Ruto het die 2-daagse Afrika Voorwaarts beraad in Nairobi afgesluit. Volgens Ruto is miljarde dollars beskikbaar gestel vir belegging en die bevordering van ekonomiese groei op die vasteland. Die Keniaanse president was die beraad se medegasheer saam met sy Franse amptgenoot Emmanuel Macron. The era in which Africa's development was principally framed through aid, dependency, and unsustainable borrowing must give way to a new paradigm grounded in investment, innovation, domestic resource mobilization, and strategic partnerships built on sovereign equality and mutual benefit. Ruto gee te kenne dat konflik en onbestendigheid groei op die vasteland belemmer. Peace, security and development remain inseparable foundations of sustainable progress. Yet across part of Africa and beyond, protracted conflicts, violent extremism, unconstitutional changes of government, terrorism, organized crime, and climate-related insecurity continue to undermine stability, weaken institutions, and constrain economic advancement. Daar was opnuut 'n oproep dat Afrika 'n permanente lid word van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad. But let us be honest about what stands in Africa's way. A global system designed without Africa and still largely operating without Africa, perpetuating century-old injustices. A continent of more than 1.5 billion people with no permanent seats on the UN Security Council. Miljarde dollars wat danksy die beraad geoormerk is vir infrastruktuur, is gemik op onder meer die ontwikkeling van energie en ander sleutelinfrastruktuur.
Macron het beleggingsooreenkomste van meer as 1 miljard euro, oftewel 19 miljard rand, met Kenia onderteken. Die jongste werkloosheidssyfers skets 'n bleek prentjie, maar president Ramaphosa hoop toerisme gaan werkskepping bevorder. Dit en ander nuus net hierna, bly by ons. Welkom terug. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidskoers het in die eerste kwartaal van jaar tot 32,7% gestyg. Volgens Statistieke Suid-Afrika was die grootste daling in die konstruksie en gemeenskapsdienste sektore, terwyl werkloosheid onder die jeug verder gestyg het tot 45,8%. Hoewel daar werksgeleenthede geskep was in die mynbou en landbou sektore, het 345.000 mense hulle werk tussen Januarie en Maart vanjaar verloor. Hoewel die ekonomiese vooruitsigte aan die begin van die jaar positief gelyk het, skets die eerste kwartaal se werkloosheidssyfers 'n ander prentjie. We are saying that in terms of those that are employed, we have gone down by 345,000 people. And we have gone to 16.8 million. We were sitting at about 17.1 million in the last quarter. Die uitgebreide werkloosheidskoers, wat diegene insluit wat nie meer aktief werk soek nie, het tot 43,7% gestyg. Kusatu vrees dat die prentjie in die tweede kwartaal verder sal versleg weens die uitwerking van stygende brandstofpryse op die ekonomie. If businesses are spending more money on transport costs, that means they have less money to pay workers their salaries, less money for salary increases. It also means they have less money to hire new staff. So there's a negative cyclical effect. If workers are spending less money because they don't have money, they're bleeding, people are going to sell less products, less goods will be sold, that impact upon business. So that's why we're going to be lucky to see 1% growth this year. Onafhanklike arbeidsontleder waarsku dat selfs groter uitdagings op die horison wag. You know, there's this change in terms of how business even operates now with this introduction of AI and so forth. Certain industries are still at risk, and this technology is evolving very fast. It's going to put a lot of pressure on the market at large. Depends on how even the unions are going to actually deal with it, or how we as a country want to deal with it. Die landbousektor het in die eerste kwartaal 10.000 nuwe poste geskep, maar 'n landbouekonoom waarsku dat hoë brandstof- en kunsmispryse en ongunstige weerstoestande uitdagings vir die res van die jaar inhou. President Cyril Ramaphosa sê toerisme kan die wêreld se siening van die vasteland verander. Die president het die openingsrede gelewer by die Afrika Reis Indaba wat vir die volgende 3 dae in Durban plaasvind. Meer as 1000 uitstallers uit meer as 20 Afrika lande woon die Indaba by onder die tema Afrika sonder perke en die groei van die vastelandse toerisme-ekonomie. Die Afrika Reis Indaba is die hartklop van die vastelandse toerisme sektor. Daar word vanjaar gekyk hoe om oorgrenstoerisme en beleggings op die vasteland te bevorder. Too often global narratives about Africa tend to focus on all the negative things. They focus on, for instance, the wars, the coups, and the poverty, as well as the diseases, the political instability. And what we now need to do is to change that narrative. And tourism is the instrument that we can use. Die ontwikkeling van landelike gebiede kan ook reisigers na afgeleë gebiede lok. We should work towards that. Develop our rural areas around tourism offerings. And also reconfigure the special development of our country. 'n Verklaring is onderteken om toerisme deur beter samewerking en beleggings te bevorder. Afrika-lande gaan ook fokus op infrastruktuurontwikkeling om die vasteland as 'n kompeterende wêreldtoerisme bestemming te bemark. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê die regering het pogings aansienlik opgeskerp om die verspreiding van back-and-closure te beperk. Meer as 300 dieregesondheidstegnici is landwyd ontplooi om met die massa-inentingsprogram te help. Steenhuisen het die eerste dag van Nampo in Botawil in die Vrystaat bygewoon. As 'n voorsorgmaatreël word alle gesplete hoefdiere by vanjaar se landbouskou verbied.
Steenhuisen het ook toegegee dat die departement toenemende uitdagings binne die graansektor in die gesig staar, aangesien boere worstel met stygende koste en moeilike bedryfstoestande. We obviously are going through a tough time for the grain sector. We've had weather events, we've had international prices, there's a glut of grain on the international markets, our farmers are struggling, and of course there's some obstacles like our ports and harbours, as well as things like the tariff, the automatic tariffs that DTRC are required to set, and the delays in those obviously affect our farmers' ability to be able to compete effectively. So it's about working together between government and the grain sector to be able to get through this tough time and then take advantage of the peaks that generally follow tough times like this. En nou vir die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Een span navorsers van die Departement van Genetika by Stellenbosch Universiteit in vennootskap met die Landbou Navorsingsraad doen baanbrekerswerk om plante meer bestand te maak teen siektes en droogtes. In 'n mylpaal vir die vasteland het hulle suksesvolle genetiese redigering op wyndruiweplante gedoen sodat dit vinniger kan aanpas by klimaatsverandering. Dr. Manuela Campa het in 2019 begin met die genoomredigeringsprojek. Met ondersteuning van onder meer die wynbedryf is 'n span opgebou wat navorsing doen om druiwekultivars sterker te maak. We need to be able to cope with this condition that changes so quickly, and we need a technology that is able to answer quickly to these changes. And with genome editing, with CRISPR, we can do that. Druiwekultivars is houtagtige gewasse wat stadig groei. Die navorsing het stadig verloop en verskeie wingerdplante is gekweek vir die projek. Die doktorale student in Campa se span, Clara Holm, verduidelik hoe die CRISPR-tegnologie werk wat gebruik word. Ons het 'n baie klein verandering in die genoom by hierdie geen baie spesifiek verander, en dit het die geen afgeskakel. So ons het gesien dat as ons dit aan donsskimmel blootstel, dan sien ons dat die plante beter of meer bestand is teen die siekte, maar wat baie interessant was dat ons het ook gesien dat die plante baie meer watertekorte beter hanteer. Die navorsing en toepassing van genetiese redigering van verskeie plantspesies is in gevorderde stadia in lande wêreldwyd. Dieselfde tegnologie kan op enige gewas gebruik word. Die wetenskaplikes hoop dat die tegnologie so gou moontlik in Suid-Afrika in gebruik geneem kan word om landbouers meer veerkragtigheid te bied te midde van 'n veranderende klimaat. Mariska Botha, SAK nuus, Stellenbosch. En dis dan al van die Afrikaanse redaksie. Ons is môre aand terug met nog nuus in Afrikaans. Totsiens tot dan. Dis tyd vir die weer. Goeienaand, hartlik welkom. Vandag reën duur steeds voort in die Wes-Kaap en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Vir môre bewolkte toestande met 'n 30% kans vir reën word dan verwag oor groot dele van die land. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën wat steeds voortduur in groot dele van die Wes-Kaap. Dan is daar 'n waarskuwing vir rowwe see toestande wat veroorsaak word deur sterk wind langs die Wes, Suidwes en Suidooskus. En dan vir vandag steeds 'n waarskuwing vir sterk wind wat verwag word in die westelike en suidelike dele van die land. Dan sien ons ook rowwe see toestande wat veroorsaak word deur sterk wind word dan verwag langs die Wes, Suidwes en Suidooskus.
Vanmôre is daar net 'n waarskuwing vir rowwe see toestande wat dan verwag word langs die Wes en dan die Suidweskus. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, Bronkhorstspruit en Pretoria het albei 'n maksimum van 24. Ons volgende provinsie is Limpopo. Messina 'n maksimum van 32 en dan sien ons Phalaborwa het 'n maksimum van 33. Mpumalanga, Mashishing 628 en dan Mbombela het 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 30. KwaZulu-Natal, Ulundi en Durban albei 'n maksimum van 28. In die Oos-Kaap Kumane 819 en dan sien ons Mthatha het 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 23. In die Wes-Kaap, Kaapstad 1316, Worcester en Lensburg albei 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 15. Noord-Kaap, Carnarvon 1017, Appington en Kroeman albei 'n maksimum van 20. In Vrystaat, wat ons tweede laaste provinsie is, Kroonstad 619 en dan Bloemfontein en Welkom het albei 'n minimum van 7. Ten slotte Noordwes, Rustenburg 924 en dan sien ons Mahikeng het 'n maksimum van 23. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.